бемории коронавирус дар вилояти Суғд ба қайд гирифта нашудааст. хабарҳое ки оид ба пайдоиши бемории коронавирус дар ноҳияи Ҷаббор Расулов паҳн гашт асос надорад. Субҳи имрӯз ин иттилоъ дар нишасти матбуотии Риёсатии тандурустӣ ва Маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии вилояти Суғд ба самми намояндагони васоити ахбори омма расонида шуд. айни замон ҳолати ҳамаи бистаришудагон қаноатбахш буда. ягон ҳолатҳое ки ё ҳолати миёнаи ноустувор ё ҳолати вазъи ба қайд гирифта нашудааст. нисбати он нафароне ки чиқдр ки дар сомона маълум шудааст 13 нафар ки ҳангоми гирдугаштҳо ва муайян намудани ҳарорати бадан ба қайд гирифта шуда, баландшавии ҳарорати бадан ба қайд гирифта шуд. ҳамаи онҳоро ба беморхонаи сироятии шаҳри Хуҷанд бистарӣ намуда, аз онҳо ҳамаи ташхисҳои лозима ва инчунин таҳлили озмоишӣ барои коронавируси COVID-19 гирифта шуд. таҳлилҳо нишон дод ки ягон шахсан аз таҳлилҳое гирифта шудааст, ягон ҳолати тасдиқшуда ба бемории сирояти нави коронавируси COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст ва ҳамаи таҳлилҳо манфӣ мебошад. ман боз мегӯям ки корҳои нақшаи чорабиниҳо дар муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ пурзӯр карда шудааст. гирдугаштҳо идома меёбад, мо гирдугаштро давом медиҳем ва ҳангоми дарёфти бемориҳои сироятӣ мо албатта онҳоро бистарӣ менамоем. муовини сардори риёсати тандурустӣ дар вилояти Суғд Маъруф Ҳоҷибоев таъкид кард ки бемории сироятӣ яъне зукоми мавсимӣ ҳамасола дар ин вақт хуруҷ карда дар вақти пайдо шудан хусусияти сироятӣ дорад. новаста аз он гирифторони бемории зуком низ ба хотири пешгирӣ намудан зери назорат қарор доранд. ин ҳолат боиси пайдоиши ҳар гуна овозаҳо гаштааст. масъулон таъкид карданд ки барои пайдоиши бемории сироятии коронавирус дар вилояти Суғд манбаъ вуҷуд надорад. 13 нафар сокинони ноҳияи Ҷаббор Расуловро танҳо ба хотири пешгирӣ дар беморхонаҳои касалиҳои сироятӣ бистарӣ кардаанд. аз онҳо мо 13 нафаре дар беморхонаи сироятии шаҳри Хуҷанд бистарӣ намудем. ин ҳолат ягон аз байни ҳамун 13 нафар ки бистарӣ ҳаст, ягон ҳолатҳои сироятёбӣ ба нави коронавируси COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст. 13 ҳолатҳо ҳангоми гардиши хонагӣ дарёфт шуд ва маълумоти пешниҳодшуда. ҳамин он гурӯҳҳои зудамалӣ ҳам минтақавӣ ва вилоятӣ марказӣ вуҷуд дорад. ҳангоме ки мо ягон маълумот омад ки манавай шаҳрванд ё ки корманд гирифтори баландшавии ҳарорати бадан ё ки аломатҳои нишонҳои зукомӣ пайдо шудааст, аввал мо ҳамун гурӯҳҳои зудамала мефиристонем. баҳо рафта аввал муоина мекунанд, анамнези эпидемиология мегиранд, яъне чӣ хел пайдо шуд, кадом роҳкади чӣ хеле ҳаст мегиранд ва алоқамандҳои муайян мекунанд. вақте ки ина маълум мекунанд, баъд гирифтори бемория ва бемориҳои сироятӣ ва алоқамандҳои ба дигар муассисаҳое ки барои карантин ҷой ташкил карда шудааст, инҷо бистарӣ менамоянд барои карантини назоратӣ. аммо он ҳолатҳое ки шуд дар ноҳияи Ҷаббор Расулов, ин ягон вай нест. мо барои он шахсоне ки гирифтори баландшавии ҳарорати бадан дар онҳо муайян шудааст, алоқамандҳои оилаҳои онҳоро мо барои карантин бистарӣ кардем. 13 нафар бо илтиҳоби болои роҳи нафас бистарӣ шуда, дар 2 нафари онҳо баландшавии ҳарорат мушоҳида шудааст. аз онҳо секрета таҳлил гузаронида шудааст. Маъруф Ҳоҷибоев мегӯяд ки барои гузаронидани таҳлил шароит фароҳам аст. ба қайд гирифта нашудааст. вақте ки манба нест, сироят аз куҷо меёбад? ҳамун тестҳо дар куҷо гузаронида мешавад аслан? тестҳо мо ҳозир ҳам тестҳо дар маркази ҷумҳурӣ гузаронида мешаванд ва дар мо ҳамин маводҳое ки махсус пешниҳод шудааст дар пробиркаҳои махсус ва қуттиҳои контейнере ки мегӯем, қуттиҳои махсусе ки аст ба онҳо гирифта мутахассисоне ки таҷрибаи варзидаи ин корро доранд, онҳо мегиранд ва баъд мо ба маркази вирусологии ҷумҳуриявӣ пешниҳод менамоем.
таъкид гардид ки то ба имрӯз шумораи шаҳрвандоне ки дар карантин қарор доштанд 1133 нафарро ташкил карда 1547 нафар баъди ба итмом расидани муҳлати карантин ба хона ҷавоб дода шудааст. рӯзноманигорон аз сабаби марги як нафар сокини ноҳияи ҷаббор расулов пурсон шуданд. میگویند که اوضاع پیدا شد در مورد همون روشن‌تر گام می‌زد که همون نفر از کجا آیا معین کردید که نفری فوتیده خب در نشانه‌های بیماری کرونا ویروس در همون نفر نبود. یکمش این بیمار علاقه 12 روز پیش از این بیماری خواب رفتگی بود. بغیر از وای بیماری همردیفی داشت. پنیمونی که در آن است وای نشانه‌های کرونا ویروس یکمش نشانه‌ها نبود. دویمش این که анамнези эпидемиологии ки гирифта шудааст ягон алоқамандӣ надошт. Ба ғайр аз ин аз ҳама асосиш таҳлиле ки аз вай бемор гирифта шудааст, таҳлили озмоишӣ ба нави коронавируси COVID-19 тасдиқ наёфтааст. Ба ғайр аз ин боз дуюм он намунае ки гирифта шуда буд, намунаи дуюм карата таҳлил гузаронида шуд ва он ҳам манфӣ баромад. از این لحاظ این منبع کرونا نمی باشد. در واقع به کرگستان رفته بود یا نه؟ چون اول گفتن که در رادیو آزادی رفت، بعدا امروز سحر گفتن که نه نرفته. من در رفتگیم نه، همون نفری که این گفت. با همه علاقمندان خویشاوندان این بیمار صحبت گذرانده شده است. یگان علاقمندی به کرگستان رفتنی او تصدیق نیافته است. اینا ما رسمی میگوییم برای شما. رسما عین زمان یگان منبع سیرادیابی یا که منبع سیرویتی نوع کرونا ویروس کووید 19 در ولایت وجود ندارد. سیرادیابی شخصان با بیماری سیرویتی نوع کرونا ویروس کووید 19 به قید گرفته نشده است. زیاده از 150 عدد تحلیل هایی که گذرانده شده ایستاده است و گذرانده شد یگان عدد تصدیق نیافت. همه آنها با خلاصه های منفی به قید گرفته شدند. شرایط گذراندن تست های تشخیصی در ولایت سوخت چگونه است؟ مقدار و شرایط گذراندن آن از جانب ژورنالیستان پرسیده شد. تست این دیگر چیز. تحلیلی که آزمایشی که ما میگیریم از کرونا ویروس این تحلیل PCR گذرانده می شود در مرکز ویروسولوژی جمهوریوی. من خیلی که گفتم در پروبریکایی که مخصوص با موادها اونجا پیشنهاد می شود و پروبریکای مخصوص از مرکز پیشنهاد می شود و در کانتینرهای مخصوص برای تحلیل به آزمایشگاه فرستاده شده جواب اون گرفته می شود. یعنی 13 نفرم علاقه جوابش اومد. علاقه شب ساعت 11 آمدگی بود جواب این. یگان نفر تصدیقی سیرادیابی نیافت. عین زمان حالتی همون 13 نفر قناعت بخش بوده. بالانشی حرارت مشاهده نمی شود. آرامون نفس گرفتند. شرایط خوبی برای نظارت کرانتینی در بر گرفته شده است. با خوراک‌ها تامین می باشند. گفته می شود که در مرکز ولایت سوخت برای بستری بیماری های کرانتینی 6 مؤسسه دولتی عمل می کند که در آن همه نمود تحلیل، تشخیص و خدمت رسانی طبی رایگان به راه مانده می شود. و زیاده از 12 مؤسسه تندرستی شهر و نویه ها یعنی شعبه های سیرویتی در زمینه بیمارخانه مرکزی شهر و نویه های ولایت با مؤسسه کرانتینی در بر گرفتند. نشست مطبوعاتی 1 ساعت دوام کرده مسئولان تاکید داشتند که با آوازه‌ها باور نکنند و به تهلکه و واهمه داده نشوند. در نتیجه تحلیل‌های سکرتا معلوم گشت که بیماری کرونا ویروس در ولایت به قید گرفته نشده است. در برابر این کارهای بی‌ضررگردانی در مؤسسه‌های تندرستی در سطح بلند به پیش مانده شده است. سنجشی نظارتی میگوییم که کنترل آنالیز رفرنس لابراتوری‌های رفرنس آزمایشگاهی دیگر دولت‌ها فرستاده میشود. این نظارتی یا که کنترل آنالیز میگیم. برای کنترل آنالیز فرستاده میشود. نمونه این تحلیل ها فرستاده میشود. یعنی دوران در ولایت سوخت چند کس مثلا میتونن در اینجا تشخیص کنن؟ ما همه کدام بیماری که شبهه میفرند یا که یکی از نشانه های این حالت معین میشود نوبسته از وی منبع هست یا که از یگان منبع یا که از دولت هایی که نامساعد برگشته است. برای از این همه چیز را یافته که ما تحلیل گرفته میتونیم امکانیت ها هست
нақлиётҳои махсус ҳаст, мо ҳамаша равона карда таҳлилҳои ба кадом миқдор ки зарур бошад ташкил карда метавонем. Ки ПЦР ин миқдор ва намуди вирусе ки дар он ҷо ҳаст муайян мекунад. Тест ин индикатор мебошад. ПЦР ки агар муайян шавад, ин ҳақиқатан гирифтор будани онро маълум менамояд. Ин ҳақиқатан ҳамон вирус ҳаст. РНК-и ин мо медонем ки коронавирус чхел ки мо ҳардум медонем ин дора РНК дорад. Ин РНК-и ки ҳамин дар ҳамон маводе ки пешниҳод шудааст, РНК-и коронавирус агар муайян шавад, агар ПЦР-и муайян мекунад ва дар он ҳам миқдор, ҳам намуд, ҳам генетипоша муайян мекунад. Яъне ки агар ПЦР ё рад ё тасдиқ кунад, ҳоҷат ба гузарондани тести алоҳида нест. Нест. Ба ғайр аз ин мо чхеле ки бо гуфтосиям барои назорати референс озмоишгоҳ ҳаст, ба онҷо назорати ҳамчун назорати намуна фиристода мешавад. шӯъбаи иттилоотии телевизиони Симои Мустақил якум пайгири ин мавзӯъ аст. Гузориши Гулҳаё Камолзода ва Наим Аюбов.